Bible a hianin Sadukai te ti hi kan hmu fawa kan mizo tong kau che ni ve om reng hianin kan lam jing ve a abik takin Christian ten I suat chanchin kan soi hianin a ser zinga a mei an soi ang deuh hianin lam rik ve lo thei lo hi ani ve bokani chu tiang khopa kan soi rik ngun ni si Sadukai te chu tu te nge ni tang Sadukai te han ti chuanin Juda Paul pakhat an nia kan ria thiam dan tur chuanin van tlang chunglam upper class kan tiang chi hausa tak tak te an nia an zinga tam tak hi pui thiam na chel tu te an nia Israel rampuma khotin tila dan keng ko tu Paul timayang Sanhedrin an tiang chia te khanin an omani Sadukai te hi BC zahni atanga za somnga vel atanga AD somsari vel thlengkanin an oma temple pahnina ti chiat ani thlengkanin temple thunun tu pui thiam kan ti te khan ni tila kan soi sual tam om love Sadukai ti ming hi Solomona temple anti temple pakhatna Babylon havin BC zanga somriat pasari vela anti chiat ma pui thiam lal masaber Zadoka ming atanga lak ani arin ombera he thumal bul pui arut meaning chu dik hlei nei lo ti na ni bera Persian Achaemenid Empire din tu Cyrus the Secondin Babylon ho an ne khanin Juda saltang te temple sathale tura Jerusalem kirle chu aphal saka Cyrus the Great anti Bible lalkura khanin aram a lo umsa sa khobiak dan zatam takte chunga khanin rau arela an pile pote ti dan thin an nun phung chu an zom zela phal sakani masela arau rel na chu tual chunga Persian ram op tu governor te anin satraps anti te kaltlang chuanin ania Israel rama chuanin lal an to lova chu tianga lal to lo na chuanin pui thiam lal le tempula pui thiam te chuanin kho pui le kho sang sang te khotlang in rel bol na chu an en koltani he theocracy hi sa kholam mai baka politics lama shwai tu te mun pui alo ni tani chumi omzia chu sa kho shwai tu te thunai na khan khotlanga po shwai tu ni na keng telta ti nani Sadukai te chu temple sa khobiak nang chi temple rong bol na kan tiang chi zongzong en kol na an thoka an na ber chu in thoi na kai shwai ania chu temple complex chunga mai cha ma nei ani thinani complex chunga hianin pui thiam te chen na tur mun a om boka Juda te kut pui lian pathum heng keinina kalhen kut kan ti Shavuot keinina Pentecost kan ti ang chi tele Sukot kainina bok te kut kan tiang chi te hi heng hi an bot sai thinani tin pui thiam te hi temple rong bol na hianin an in thak kwal thina chu Bible a po kan hmu kha pui thiam lal berdin mun hi apoi mo zwala tila amo phurna hi asang bera achan chu ama chau hi Yom Kippur anti in rem na ni kan tia khanin temple a mun thiang hlim bera lu phalsak om chhun ani wangani hemini hianin kel pahni an hlan thin tila pakhat chu lalpa pual ni in thoinan an hlana adang le chu Azazel pual an tia ram hnuai timaila thalera kanin thi turin an chhuwa thinani Azazel ti omzia tak hi ria tahara ram huai emo thaler mun soina po ani theini he in thoina an nei chan hi Bible kan hmu angin Israel nampum puitana in rem na ni emo tlan na ni in an sual te chu kel chuanin mun hlataka akal puido na ni Leviticus bung som paruk chang som ni pahni kan chiar chuanin he tiang hian kan hmu ni kel chuan an bo chiat na zongzong chu aphuranga thalera chuan a chuang ti kan hmuwa chuwang chuanin Azazel pual kel hi thalera wachua tura an mi ruat hianin awachua thi turina hosan thinani khotlang din hun thua po ram dang ne na indor na ang chia po khanin ram ai o an nia chia an khona sipaite an thuamin an thununa ram chunga ro rel na in kan tiang chi loko ta te khanin ro rel tu an ni bokani BC somruk pathum vela Pompeian Jerusalem aron ne khanin Sadukai te chuanin Rome Sarkara magistrate tele tual chunga Rome Klein King Herodian ho nen khanin tho ho na thata kan neya Sadukai ho ngai tu ber chu Rome hovin temple an khar theina chan tur engma siam lo khania hei wang hianin Juda Paul dang te chuanin Sadukai te chu mel ma te ne na thok hawa an pu ani Sadukai te chungchang kan hmu theina bulpui ber chu Dead Sea Scroll anti essence ho thu ziak niangai then khat tele kum AD zabi pakhat na vela Jewish historian Flavius Josephus thu ziak te thu thlung thar le kum zabi pahni na
Rabbi te thuziak te an nia heng source te hi history anga han soidon chuanin boina tam taka om theya achan chu Sadukai te thuziak engma hi Rom hovin temple panhina an ti siat nuwa dam chuak a om lova chu wangin heng source te hi fin fia a har sa a tongkam danga soi chuanin site a lam thirna hmu tur om to lo ti na ni chu heng source ho hi chu Sadukai te nena in mil lo tareng renga khosa le site b lam ngor ziak tu te an ni ve boka wangin chiang taka hriat hi a har sa ni a om zia chu kota mi an lo in khingta le lam thu chau ngai thak tur om si se chu tiang vel chu ni ome Sadukai te chungchanga po an ma ni eptu te thuziak chau kan hmu si chuan emo an that lo na lai bak soi du lo tu te thuziak chau kan hmu si chuan a engama ma in kan rel rusu khlek chu a he ngal ringot don ti na ani theini Sadukai te hianin traditional anthropomorphic concept anti a omzia chu mihring pian hmang le ril ruput hmang ang neya pathian chungchang pomdan ani berang chu manlai ring lo mi te a chuanin an pathian te kha mihring ni phung ang maya in nei kwal le ril ruput hmang po mihring ang maya te ve tak tak te an nei thin kha chu tiang deuh chuanin pathian chu mihring ang dewa ni phung nei tila kan hre thiam thawang chu tiang chuanin an poma Hellenistic influence anti mu thei lo emo atak khoi tur om lo a om zeril zok ani na zeril zok ang chi kha an pom lo ani tin Pharisai ten oral law anti Mosia atanga an lo in hlan chhon an tiang chi kha an pom lo boka Sadukai te tan chuanin Mosia dan chu zia ka om chin chau chu ania mihring te hi du thlan na thiang tak nei tura siam kan nia a tha emo a chia emo kan thlang theini tirkau te thil ti buina soidan chuanin van tirkau te emo khatiang chi kha an om an ring lawa chandam na chungchanga chuanin temple rongbol na chau an poma mithi tho le na chu an ring lawa tharau thi theilo an pom hek lo thi nuwa nunna a om lo an tia thi nuwa lom man emo shrem na emo lam hi an pom lem lawa chu tiang nilavin mithi zongjong chu seola an om vek ni nan ngai maya seol ti chu mun re tak thlan soina po ani theini an ngai dana chuanin he khovela kan damlai aya poimo hi a om lo ni na lang ber mai he khovela pathian mal somna don chu pathian thu oi te lom man tur angin an ngai po ni ma na ama ro chu akim changle achiang zo ka hre turin an mani thuziak ngei hmu tura om to si lo wangin chiang taka hriat thei chu ani lawang tun laia Sadukai te chungchang kan hriat thiam dan hi chanchin thabu ten an lan tir dan angin ani bera Pharisai te ang bokin Nazareth Isua zirtirna an do dala Mosia dan bo chia pu na tur rem chang an zong ve renga zo na khir tak tak manga tal o tir tum angin an tar lang fo thina ni markazia katanga kan hmu temple then fai chungchang lar takatang khan Sadukai hau chu temple thu nei tu mi hlem hle tak angin Sadukai te chu temple thu nei tu mi hlem hle tak angin an langa Isua chuan temple sum don na lo kalpui tu te kha avathian faya an do kan te ati chhia ni kha chuta zol nei Isai le Jeremia ten an lo sei to angin ka in chu nam tin tan tong trai na in an ti ang ti zia ka ni lom ni nang ni ero chuan suam mang te pu ka in siam jok hi ti na zirtir ta ni ti kan hmuwa manlai mi te khanin in thoina tur ran man kha an choi thina he temple hi adang te aya adang lam na chu poisa thleng tu te an om na hi ni Juda te chuanin milem an khapa ma se an poisa ipa an poisa ron kena te chuanin rom lal lem le achang chuan an pathian te lim po achuang thina chu tiang poisa thleng na tan chuanin fi an choi thina ni heta poisa thleng ti hi kan hriat thiam dan tur chuanin foreign exchange currency exchange kan tiang chi kha nia entirnan US dollar chu Indian rupee sa thleng ti ang chi kha ani ome rom poisa denarius emo khatiang chi kha shekel ti ang chi te khanin an thleng ti na ni ome markaziak ti lova chuanin ran zuar tu te emo poisa thleng tu te emo khanin mi pui te an bum tila bum han ti khanin hlep na sa takin dan ang bak khanin ran ni se an ti to emo poisa ni se a hlut na mil lo angin an thleng sak ti na niang chu chu tiang fin fia na chu markaziak ti lova chuanin fin fia na dang hmu tur om lem lova heta suam hmang te puk ti hi ruk akok lova an ruk sa te in sem na tura hmun him akok ani Isaiah le Jeremia te hianin Juda te chu an in thoi dan kha an lo soi sel to thina sim na dik tak tel lo chuan in thoi na te hianin omzia anei lova ma se Isaiah emo Jeremia emo po in thoi na le ti dan phung te chu ti top turani ti lam chu an soi chuang lo ani
sim na tak ni na in thoi poimo zia tarlan an tum zo kani marka hianin suam mang ti asoina tongkam hi lestes ti ania chu sap tonga bandit ti na nia ruk rusatia soina lam ain mi zin vaivak lo suam ang chi akok thaya kaini tonga chuanin suam mang le ruk ru ti chu thliar san chiam a har sa dewa ti chuanin he suam mang tongkam hianin zialot kan ti zuda pol pakhat rom zin vaivak ho lo suam thin ho akok thaya achan po I suak yanga an khen be te po kha lestes ti annia zialot polami anni turangai annia tin baraba po kha lestes ti thawania ani po kha zialot polami ni turangai ani ve bokani zialot thau chuanin atopa chuanin temple kha an la thaya puithiam tam tak an ti hluma chu chuanin ahnuwa edi somruk paruk vela Jewish revolt an ti kha ahring chuak to bokani kumzabi pakhat na lai vela sadukai zinga milang sardeu te chungchang chu Jewish historian Flavius Josephus at le kabule thuthung tharbu ate mu thei annia Joseph ben Caiaphas hi Sanhedrin ma a iswa chung thu an relna alang sar hlea puithiam lal berlo ni to thin anamak pa ani marka mathai le lukate hianin Caiapha ma a ro relna an nei ti an soya chanchin tha Johana zia kai ro chuanin iswa chu anna ina an shwai pota chumi hnuwa Caiapha hena an shwai ani ti asoi thungani marka hianin Caiapha chu dot soi angin atar langa achan chu judasa khuwa kanin mesiania in chal chu pathian soi chiat na ani loni Johana ziak chanchin tha kanin lazara kai tho ani hnuwa iswa zui tu mi puite chu Sanhedrin te khanin an lungkham hle ti atar lang bokani tirkau te thil ti buwa khanin Petera le Johana ten iswa minga mi an ti dam hnuwa ana le Caiapha ma an in lana chutiang thunei na chu engtin nge an nei ti zo na an chana kanin iswa chu an thil ti theina bulpui berani thu an soya ma se Petera le Johana te chu chutiang tilo turin thupek an nia ma se Petera le Johana te chuanin pathian mit muin pathian thuzom ain nangni thuzom adik zo ke mo chu ngai tuaro u keini zongin thil kan mu le hriat te kha soilovin kan om theilo tin an changani The Antiquities of the Jews a chuanin Josephus a chuanin iswa u naupa zakopa lunga den hlum chungchang a soya puithiam lalber ananas ben ananas chuan mosia dan bo chiata wanga den hlum turin thu a pea ma se eng chungchang nge a bo chiat ti chu a soi chip chiar lo thungani ti chuanin sadukai te hi an lo om tran hun tak chu hriat a harsa a hasmonian hun tirlama judairam sa khomi challang tak tak te atanga lo piang chuak ni nan soi thina hasmonian lal John Hirkana sa angchi rorel tu hnuai lo piang chuak ni nan soi thina ni chu wangin hasmonian hun atang to kanin temple le khotlang in opna hi an thunun tlata chu AD somsaria Jerusalem ti chiat ani thlengkhanin temple hi an thunun ani anmani eptupol lian ber chu farisai te kha annia ma se anni hi chuanin temple rongbol na kha an khoi phalawa Sanhedrin membera khanin om tok chu an om ve thin ome entirnan Gamaliel atiang chi kha ti chuanin temple a chiat hnu khanin sadukai te hi an ri ral zui ta ni na langani ole khati song kha ni le potte se